السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی je suis désolé، یعنی دغه اصطلاح څه معنا لري او په جملو کې څنګه استعمال کړو. je suis désolé یعنی زه بخښنه غواړم. je suis désolé زه بخښنه غواړم. je suis désolé pour le dérangement. je suis désolé pour le dérangement. je suis désolé pour le dérangement. مزاحمت کولو لپاره زه بخښنه غواړم. Je suis désolé pour le retard de réponse. Je suis désolé pour le retard de réponse. Je suis désolé pour le retard de réponse. ناوخت یا لیټ ځواب ورکولو لپاره بخښنه غواړم. Je suis désolé pour cette erreur. Je suis désolé pour cette erreur. Je suis désolé pour cette erreur. دې غلطي یا دې اشتباه لپاره زه بخښنه غواړم. Je suis désolé pour ma réponse tardive. Je suis désolé pour ma réponse tardive. Je suis désolé pour ma réponse tardive. ناوخت ځواب ورکولو لپاره زه بخښنه غواړم، یعنی ما تاسو لپاره لیټ ځواب درکړو، یعنی بخښنه غواړم. Je suis désolé pour ce désagrément. Je suis désolé pour ce désagrément. Je suis désolé pour ce désagrément. زه دې تکلیف لپاره بخښنه غواړم. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. څه چې تاسو سره واقع شوي هغې په اړه زه بخښنه غواړم. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. زه بخښنه غواړم څه چې ما وویل. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. ټول هغه څه لپاره بخښنه غواړم چې ما تا سره وکړل. Je suis désolé pour tout mon amour. Je suis désolé pour tout mon amour. Je suis désolé pour tout mon amour. زه خپلې مینې لپاره بخښنه غواړم. Je suis désolé pour votre perte. Je suis désolé pour votre perte. Je suis désolé pour votre perte. زه ستاسو زیانونو لپاره بخښنه غواړم. کله چې یو انسان یو چیرته زیانمن شي یا تاوان وکړي، په هغه وخت کې د هغې سره غم شریکي لپاره دغه جمله استعمالوي. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. زه تاسو لپاره بخښنه غواړم. دا جمله هغه وخت کې هم استعمالولی شي کله چې یو انسان چیرته په یو مصیبت کې راګیر شوی یا یو داسې څه ورسره شوی چې مثلا ته غواړې چې هغې سره یو غم شریکي وکړي، بیا په هغه وخت کې دغه جملې استفاده کوي او هغې نه وروسته بیا د هغه کوم عمل چې واقع شوی هغه
منشن کوي. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci. شیر کول هیر نه کړئ له دوستانو سره. مننه.